Magaya mate ya makini gosiria bancho babo bane abo banyatko baba koyera nyomba mwaka oeta umutenyo kianda asense mwanya makuru te gotoka se wodi ya Gesima se moye bunge ya Kitutu Masaba niko bono mwana moke huyo etigarete Stacy Makini hanyara ko bakagosoa ase skuru ya Tonga Comprehensive gwetera ase ogosirwa no mwakili Victor Swanya unyatko bagakoria eira yogochia komosomia omwana oyo akabiera na nazi ko mwaka nge school fees nanze ngatwabanga ni mu accommodation wana nyabone ikintu cyonetse cyo so mwana ine re tware ngare school umushuri cyanya na akamite school fees mu kumuri na abasani babiri batatu mbatukanye shopping na gutukasiri ko twa school rero towa kambiyamo Mheshimiwa Solicitor General na na mshtukia in fact kwa ntango mwenye school tokana na bado Mheshimiwa Clive Ogoro so ile motorege gasa school mwana wa ndio kama ndio na ndio consequences kuna ni banisiativo nyanja katika Tongo muno na nchi na vile privilege and I count myself na ene bishye binene emegana na kayiburiye ko tunayaga iga iburo ya omwana oyo nenka yabo ibona go kiri no rent school ya Tonga atibasoma abantu kwashu atebo insingi manga omwana oyo krea ira rent aiga asitonga munuri abanga tabanga orent nande nkindi asara ameni no aturabona abayiburi baye na inde nigoto kumulinda akore buya agende school enene na era chwe kanya kumutaiga abanga kera ona bantu bane biyamono ekiagera assessment yari omwako oyo eta nabe school yeto nabe ko barang yose nabe ko baguni ya akora buya ekiagera assessment yaba nabondo cyabana bitu bya bakana banyo kurukingia kuno batanya tambya muno ono omwana oyo bunanchirira ko Stacy omwana oyo Stacy igako bana abana bandiga iga nainde abonda the washwa the public igari in safe hands mutanya makuru Oscar Wanchomo